Abusuafo ene de ye ni ekokopie mu ewo Nigeria krodua nu emu ede anachese asema efri ho eba esewani ensese ye ka ede echo sofo ani ni din ababa beto edwa na nsem ababeto eye edwa anachese owo eye Nigeria south ho ye fo ho Akwa Ibom state ho enachese sofo yi wo na abusuafo sofo yi edi eye enyama ho nsem awudi sem pa B𝒗ries enkwada enum a wonu wo mo etie ewo ho no wanda andwen se ade mi yi enti so enkwada yi krampo no menjwen wo mo ho anase enkwada yi se bibisi esia eden na wo mo ebefemu abusuafo de esie no eni enyan pa eye na asa ne bebo edi era ensem no na mekai mo se ochade herbal center ene so ya sen ema ye di edwumedie no ebebe so mo abre ene abre bia ochade se ba no diabetes kwankwo yare ntehyewa asthma se wo so ansa na ye wo so anase wo ye wo na wunya ye eno de ni nyina no obetimi atu ase ede ama kama eno ntifa ne number wo screen no ase na ene no entwetwe enkomo na ne oyare no ase entimi entu emfa ema na ye to a eye ensem no esom so for ne din ebebeto edwa sem Gra𝒗e or founder of Omega World Global Ministry Arrésted ye ho ena wodi eye ni dwuma na wone ne yire ene ne ma enum ena eti efie na according to enkwada no dane da Arrésted wo mo papa ene wo mo mama o mutimi nya misunderstanding bebre ewo efie wo no ma papa no etimi nam so ejina etimi ka kire me yire ne se wo beku no abra enkwala no ewo ho na akoso na abusuafo eno na nam so ema akasakasa esiye machese papa yi eku ne yire yi achese efie ho no mo a woza tutu baby esande ne yire no ehye yem na menemo ekasa ekwan a wo mo efa so a wo mo di hu se papa yi ena edi se enyama wonsem no youth president youth president no wosanso so police wosanso so ewo abemu esande ka ho de beto edwa eye Okon clan Efison Johnson wono ena chese wodi wo mo animesan so ye youth president no enkwada no kokobo na mane se ye hu ye maame for some time nie na eno ena chese ma wo mo susu etu anamon se ene wo mbeko sofo no compound no makwa akwahwe die ntia anase wo makwa ye hwehwemu ahwe ehunu he na maame no akwakote se maame no opake ne no ma se wo tu afrifie wo anase den isanse enkwada na wono de wanyini wo mu oye 15-year-old wono Enoch no wodi etu eye eja Arrésted woche mu ese akasakasa eko eye eso enti eno enenam so ema ye youth president yisusu etu anamon ene wo mo edidwe mu asanse no suspect se saade a ene na Arrésted sofo no ebetimi enim hu bi nto mo start investigation no edi efie on na eno ena Arrésted wo mo nam compound no so a wo mo hye wo mo search no ase no wo mo kokko hu se I say ye tu bibia funtum bibia se wonza wakwakotu bayire free yimu na wasa kata guson enti no ena wo mo enkonkonko hwa se maami ena woda ye grave nu emu na me no wo ka say de wo mo so sofo yi mu deche edi no kokko pie mu wo aposifo akachine no na sofo no edi ensem no atu dwa no Mr Johnson edi na ma ne boni no atu dwa no say ena wo kan wo say just confirming from the police station now, he just opened up that he killed the woman about 7 days ago. From that, the children said the pastor and wife had been having issues and sometimes he would say in front of the children that he will kill the wife and nothing would happen. On this particular day, the man chased the children away when he and his wife started fighting, he also decided to kill her. We year and someone youth president no Arrésted wo mo ede no kokoma aposifo no and someone free papa no enumu ede ebaye no and Arrésted Mr Johnson so ede ebebeto abonten ema etiefo eti ebie na no na yebusa ese na nkenim se ensu a edo ene ko wahinem de do won eno ne ko wahinem nipa no won pe wasem enya ade so obewa be ka cho se wodo to the extent say wo be ko obusuafo ewo akwakotua utirinsa aye de esena efata no de wa ba betena ne nchen se ekunu ne eyere na yenhwe yenhwa de o
obi a watimi na tena ewo emamu enum enti eden ya na momfamu eden ya na chese enkoso ewa aware ni mu a enti just a small misunderstanding enu enti utimi gina so edi eku eye wo yire edi free atiasefo asasi so because o say ewo no na anase nipakunu na ayefo sa ayemhihye ni no suro na enkane na nka ewo nipa emu se wo di ewu anase wo ye bibia eye na eye ne ya na eye sa sa abada ya ayemhihye no ena afri yemu eye honhom a etu edi eyira anase den na nka wo de sofo mpo die nka temamufu anase wo eye check goers no mpo na nka eye mpo die na de sofo mu a wonim nyame asem a wonim se akode ne ebetimi edi afa in any way in any form edi abrewo na enu utimi submit to someone ebeba aware emu na enu nti wodi beku eye wo yire edi everyone edi na wiase ekọ na dim pepe so ben na ye drie as se nipakum aye so simple edi ama eye nipa ebebe dodo na so se we die won yenjeli no ebinum so hu ne se enkwada no enti no wo mo enhwe na wo mo consider enioma bi emfa ema na so ni nyina mu ewo eye aban empanifo ene aposifo ensem wo hawa wo de emra no ebeye adwuma wodi nchefa ensem yi ehu wo hwa de ekoso edi na betimi ahwe ama sa nyoma we nyina ano etimi abrase fabra ebetu edwa ewo tuma GH comment section like videos na share ewo all the social media platform eso media ene clear sika padasene ebesan edi ehia ebima